Za centralnu preslavu našого nacionalnog šveta 14. januara u Bikiću šitski poterašni roboti i dohvarki vypočitovaní i vekších počeškoscoch njet. Tých dňoch počne i drukovanie valalskej monografii a okončení i dohvarki kolo otrimovanja svjatočni programi. Ostatnja schadzka u tim roku planovana 21. decembra. Schadzky prisustvovali spred zavodu Ivana Dudaš a spred nacionalnog sovitu Jovgen Mudri. U Ruskim dome u Šidze na predklad predsjedatelja odboru za mladih Saši Sabadoša rozpatrani 9 točki. Najveće slova bilo okolo plana roboti i finansijного plana za 2017. rok, jak i kolo realizaciji projektoh i trošenja sredstvoh u tim roku po naših mjestoh. Po slovog Dalibora Boldiša Šiđan svoj projekt pod nazvu Mini kino večer, na kotrim budu puščani risovani filmi i titlovani po ruski, zakonča toho tižnja i bude načas realizovani, a prenajdene i odvitujuce rješenje za mladih u Bikiću.